Kohimen kopera beye hautrai Jesus Christ. Na ai kuble sniburam basut iapi bara sniburam jonka baptisma bakui. Ka baptisma jomotrai kalong ka baptisma jonga barjopi. Ladau Jesu shimlayo pediang ya ka baptisma naka ti jono yanis nompen baptis ni patte ngin pardon gajin baptisma. Habau Jesu ulayo pediang ya ka baptisma naka wa Jordan udang pediang ya ka baptisma jonka jinkala kabamur namaki Yang baptisma kaba Yohanes baptis ula pen baptis kalangka baptisma jonka jinkala kabamud naki pobaro te baro ki jo kila tor sha u Jesu sha u Yohanes baptis ba kindup yo ya kane ka baptisma bagite kadba Yohanes baptis udang ai baptisma ya Jesu hakawa Jordan uji suru ulalay siya kawa Jordan kalang kawa na John gajinge kawa Jordan kalang kawa kabakonsan hagajingim jongi Jew jonga Israel shwabakin kenjo yaga rikanan kiha banyay lemba kawa Jordan hapoga jingalam jongo Joshua but haba upay belin kilawan hakamat kawa Jordan kila shem jinge banyay lemba but kila pay shawu Joshua badu belayula persad yawu Joshua ban pa shua yakilindo barra yakasendu jutam Bad habaki lindo habaki kijak jongi lindo kibara yaga senduk jutang kalakta yaga kasla jonga wa Jordan kalakat arliang bad kawa Jordan kalakomu yaga senduk jutang hakamat ka senduk jutang wad yaka hawa Jordan kala snawtu yaka bor but kala kan arlian ban pinsuk ya upay di Israel ban iyay lemba pay di Israel kila melain ban iyay lemba ka nadu kapor kila rai ban komu ya ubare hapo ka jingalam jomo Moses kane kamde ka sin baning kon kiya lemba kawa kabala kan arlian ya kabaning kon kalom ya ka kilik man kimi na Egypt habaki wan hakamat ka duriya basaw kila paisha u Moses but Moses ula paisha ubale but ubale ula pasiya ya Moses bandra yaka kti yaka dengtu jonga jinge halor kasla jonga duriya basa but kalakan arlia teke pahit Israel kila mlin yaka rukam banyay lemba ka utrai udang pinkudia ki nakaway ka syakaway pa ka lemba ka jutang jon ka jingkongu baptisma kalongoro ya ka jutang jon ka jingkongu ha ka jingim ka joni utrai penmelin ya upay jango banyay lemba kane ka jutang jon ka jingkongu Banmi na Egypt kihaman komo ya Moses
Hoi, don buon jan ki jing knyum persya ya Moses. Nalor kane ka jing kum knyum baro kila kongo ya ubale badu Moses. Ko himen ko para ka baptisma jonga ba jombi kalong ka jing kot yenga ba diapi ban kongo ya ka sur jongo bale. Da ka ba kongo ya ka sur jongo bale. Ngedang pendim ma ya ka jingim ka jangi. Ngedang pendim ma ya ka jingim Kristan jangi. Haba Moses ula kongo ya ubare naga benda upai Israel ka jangga duriau basau kalakad arian. Haba Joshua ula kongo ya ubare ka sla jangga wa Jordan kala kan arliam barhabangi komu ya ka balang ya ki duriau basau hakama jangi ki ailad yani banyai lempa ka duriau basau jong ka jinge ke jingshitam ke jimpang ki pop baro kawai ka baptisma kalong ka por jong ka jing pen kui bat ka jing beng no ya ki pop ten rai kaba ki kimi ki paten man jong ki jongi kila kit halo jong ki wa adam bat ka em la kha yana ba diapi ha ka pop ten rai kumba ki kai u Augustine ba kui bat ni komo ya ubale Naga jing tamsneng jong kimi ki pat men jongi badu adam baka im nilang ngop haka pop Henry lemba ka jing komo jong ki namya lam Moses ulang namya lam jong pai Israel u Joshua ulang namya lam jong pai Israel badu Joshua u ubayok ya ka kerteng jong Joshua u ubayok ya ka dur ka dar jong Moses Uyan naga benta ka jing pura jong ka jing kongo ya ka sain dur ka jongo bale haba ujisu ulayen ha kasla jonga wa Jordan kane kalonga jing pending mai pura ya ka jing kongo hakamato bale haba ujisu ulayen ha ka wa Jordan ula kongo ya ubale banwanra ya ka jing penin lemba ka jingim lajam haba kilindo kibalara ya kasenduk jutan kilayen haka wa Jordan haba ki kijarjungi kala kata ya kasla jonga wa Jordan kala kan arlian senduk jutan menda yang haka wa Jordan haka mat u Yohanes Baptis haka senduk jutan kadonayu kadon ayu haka senduk jutan artiliki mau linkinia batok ya ke ketin ubere ya ke dindu jengu aran kabalong ke dak ke shinjong ke jinglong linda ya ke mana balong ke dak ke shinjong upu balawan kian nambane kama ke senduk jutang ke kata ya ke wa Jordan kala komu ya ke senduk jutang bamut ka jimpura jomuku no balai u Jesus Christ ka katin ka balongdong longsna upu balawan hiya namaru Jesus ngalong upu balawan hiya uta ukun kata ka katin ka balongdong longsna kala aiti alade kum galang kinia hawulum Calvary haba ujisu ula aiti yandade hawulum Calvary don gilindo rempa ban ot ya kedojeng belang don giramba lindo ban ra ya kedakot medjeng ka belang syaka duan ka dupa ujisu hi ulara yala kedok syaka dimpana bakoid ujisu ula sya yala de
Bantuk long kelang kinia hawulung Calvary badulap dia mau halor kedim pana badulale ia baro ki reti jingkinia haket halaka jingim jomo kumba kile ya ki remba lendo haka temple Jerusalem nira yaki blang yaki merat baniaiti hawulindo mendaw Jisu ki ulashim yaka do badula tia haka de bana badula komuna dong shado badu shim ngalong kalang kinia bad ngalong ka do bala aiti pura naga benda ka jingkinia shisin shi jingim naga benda ka jingma jongka parte barokawai Menda ulindo bamjukut iyan hakawa Jordan senduk jutang pura kalash yang hakawa Jordan Henry yaka slajo jangka wa Jordan klam shimla kadarlia Henry yaka slajo ka beneng kala kad arlian bad ka beneng kala play haba ka senduk jutang kalayeng hagawa Jordan ka janggawa Jordan kala kadarlian Henry menda haba ujisu ulamba pura jangga senduk jutang badan hawu linda badan hawu ya uppu bala wanhyar na bening kamanna badan hawu ya ka ketin bala longdo longsna ka beneng kala kadarlian ka beneng kala komen bad na beneng lawan hiar ya umensiam bakuid bad kakti nubale kala saudam jangkawa Jordan bad ka time baro kawai jangka Jerusalem bad baru ki buriu kila yuti yakane ka jingjia kibawan ban pedian ia ka baptisma na u ia anis baptis bad kalayos no ia ka sur balsaba une ulang ukun bayi ejona ude de nagabenda jumu ngala penkare yang upai Israel lamba Moses une ulang Moses teman ubayen hakawa Jordan une ulang Joshua Jesus ubelai uba penin uba yang hakawa Jordan bad umensuyam bakui ulawan hala jongu hakadur paro kajimpura jon kajingkular jongu balai bad kajingstam jon kajimpenim jon ka parte kastam hakawa Jordan kacha badan kane ka senduk jutang handa don kajimpenim kacha badan ka senduk jutang handa don kajingkuid kacha badan ka senduk jutang handa kadon kajingkoi jingkia kacha badan ujesu ulang kajimpura jongkane ka senduk jutang handa ninyopad yakane kaju kajingcia haka jingim kajunir dena kata ko himmen ko parangala on ka baptisma jongu Chris kalong ka baptisma jonga aba jompi deilen ba kane ka jimpedi ane ka baptisma jongu Jesus Chris nila yo ya kala kalindi ban yo ma dia ubale ha ka jingim ka jongi ka baptisma jongu Chris ka bamur kalong ka baptisma ban pedian ia ka dempana halro lum Calvary ka baptisma jonga ba jompi kalong ka baptisma banyo pedian ia ka dimpana halo jongir dena kata daw Jesu on kito ki bakwa ballang ke sinran jonga kide beleng ya lade baya ka dimpana but the board iana kaya ka baptisma jongi ka bamor baptisma shaka jimsha shittam badu Chris Kristan hagerega jukka minda kiduai kotrai perlai lo
naga jing shitom. Pelai Lord yang ni naga dim pana. Pelai Lord yang ni naga jing pang. Henry ni ki Kristen ni de nang menduai kotrai penkalai ni nga pensnautu yang bangandup laban ba yala ka jangga timbana barto bodia me kenapa nindup langge senran ke bajanai jemutrai pikwa balongge senran jemu Kris ne pikwa balongge senran jemu baman uksui senran jemu baman ke duai kotrai wenor timbana wenor jikshitam senran jemu Jisu kinong ai nor timpana ai nor jingshitam nakaloi banyai rengkat patme kabamur naga benda jungi ke Kristen ngimdon jingim light no ya kawa Jordan jaga jinge naga benda jungi Kristen omdon jimpenim kalam ulum Calvary Nagataga daw Francis de Sales pakuduang ulum Calvary ulum jom ki bayid Mound of Lovers lum jom ki bayid lum jom ka jingid Bankiu syawulum jangka jingid Ngihaban Yashua Syakawa jangka Jordan Kalan kawa Jordan Amdon lum jangka jingid Hadukat no ko kemen ko para Nitran yaune ulam lum jangka jingid Haka jingim jangki Kikun samla ki kams hautan narbanios no jingid Ki wage ki lum jong ki jingid ha keleng ki lei shaki lei picnic shaki lum jong ki jingid ki lei kai shaki lum jong ki jingid lai no ya lum jong ki pai balam u Jesus Christ Mount of Calvary Mount ulum Calvary nihaban kiu Duna ba ki kon samla ki kwaban kiu ya une ulum light no baro ki lum jongga parte lada ka kinjang katno kadon ga adventurous journey hake jingmut haga jingkwa jongi lada kalong ka bashitom ngino ya ngile kiu no hauta ulum ki kon samla nama ki kulisna Henry Haba poi ya ulum jangga jingid ni on kashitom palat ban kiu hau taulum. Ko Kristen ngiraka ya kasni buram jangi menda kasni. Namaru kendra jangi ula shashitam ula stanya ka ministry jangu nakawa Jordan. Badu Yanis Baptist wakum no. Utau bawan hadin janga un pen baptis ya pida umensiam bakui pakeding baptism of fire mide bandon ka donor ka baklanding ka Teresa baku janga Avila Baru Yanis baku jangka dempana Kilang keba Sherhem ya Jisu Barshisin Kidang syam tuwai Hakawai ka kamara Kidang mani ya Jisu Kidang duai Sherhem Hakata ka por Kaying baro kawai ka kemding Kajing tuwai jangki kalong kaba Sherhem Hadu kata-kata Bat kami ya keding jong ka jingit bat khalakan ding ya barashin kajing tuwai jong ki bashirhen ka pelong ban rading
syaba kile Jesu la on ngalawan siya kene ka parte ban mandra ding Jesu la wan ben via ding hagene ka parte Yohanes Baptist ula yattu lupa utau ban sa wan hadin jonga ulong kam karaban yaga shimla on ulong ya de jor banna not comparison shimon uyasirin banna shimla on helewon ulong kam karaban yaga bunsin haka jingen joni haka jimane joni haka jinge joni kai ka banitran ngaku ban yasirin baluta ne ngaku balong kam karau ban ya ta uta hanne uyani swan ngamlang babidor banla wat ia ka juti jamu ulang kam karau ulang almighty ulang badan bo ngate ngamden boreye ngadang tamban te ya ka jangga wardan wa Jordan bangala manang bante henre maupan udon lumen siyang bakoy halo jamo udon gading wai baptisma da gading Jesu ulang ubaay baptisma da gading onde su ka lang ka basuk entre ban pedian ya ka baptisma ta ka ding ladang te halo jobi ya ka ding renga baren pin smokum na pin pet ya pet in te kasuk tenden pisno pengat bante halo jobi kamdame ladang idon ha ka jakashi ikwa ban jingi bunsin ha ka wa andre min jumlin hanne nama kadai jaka kriat nipet ya pet imruna ka nama kriat pala don gibam treban sum na benda shita yo arta yo nama de ka por tanang Henry ujisu uwan shangi da kabarra ya kading kan pen kuloy biyang iyangi kaya kan ga jin kuloy kaya kan jingkuloy kabangi don kam jingkuloy kaba pelang yangi ban mare ke jingkuloy kaba pelang yangi ban wadi obre kane kalong ga jing shirham ka jinge ninda bon gibange kimdan kane ga jing shirham kila daita palat kriyat palat haka kitab jimpan pau kabalai kat Henry utrai wa pilong bam kriyat ne bam kluitru pilong blemble Uyanis baku inulas ngalutu kaya ka jingmur jang ka ding ulat duwai si kotrai sya bangen duwai ban penhap ding halor kinang Samaria haba kinang Samaria kila kintai no yaw Jesu ulas ngalutu ladaw duwai kanwan hiat ding kiba duwai shirhem yaw trai kiba ye shirhem yaw trai kiba shanya haga shadam jangutrai kin kem ding ladani yajan palat ke ding kan sekaya ke sedia kan ding yani minda lada pikwa ban roy haga jinge shanya haga shadam jangu Jesu kum Yohanes Baptist padu Yohanes Baptist wa ngatep iyaka jingi bashirhem jangutrai namar mela shanya hawu lada pi shanya hawu kaya ke sedia kan ding dengan kata-kata haba berat iyawu Yohanes Baptist ulang apostol marwe kalam yak mater sisin la berat iyawu syaka umbin yang bakului
Henry ka umbiliang bakloi kalang kaya namar bat pale don geding lupa pojo. Geding jangka perte kamla ban pinmong ieni ladang don geding lupa pojo ni. Ladang yang don ding lupa pojo ni baru jai geding jangka perte kan pinmong ieni kan tangdu ieni. Dina kata hadin bala berat yau Yohanes Baptis haka umbiliang bakloi geding bakloi la seyau nama kam mendoi ban buslam yau nama kam ja eye kau nama donga ding lupa kau tenaga baga dau kila bahaya usha ke daulinam Patmos ula samarwai hantu ko himen ko para hakene ka sni buram jaga baptisma jamutrai kai kabang ni deban le Ninde balong kikun blem malumala Kristen. Jesus doesn't require lukewarm Christians. Malumala Christians. Jesu don't come iyaki Kristen bakuloy. Kristen bakuloy. Nagadaga daw Yohanes bakuloy ula on. Yohanes Baptis ula on. Utawa wan hadin jonga wan pen baptis yang daun mensiam bakui bakading kenapa ngindup lang bakului hadukat no pilang bakului hadukat no pilang kambing haga jingai don bulgi kire barawan wan syanga henrengan sangeno hangi Henry, ko himen ko para. Hagani ka sni burom jaga baptisma jumutrai Jesu. Kaya kabang ide benduai Jesu penkalang ding ia ngaru. Penkalang ding ia umensiam bakui. Haga sni burom Pentecost. Haba baru ki apostol rengkat basis par pongor ki perikila duailan hakawai ka jimbur kawai komensiam. Kaya kabala jaki. Lawan kila yusno ya ka jing sawa Nanda lawan kia halo jogi telich ding umensiam bakui du lawan kia halo jogi haga du joga ding umensiam bakui ulong ke ding pensierhem ya umensiam bakui mendagasni Snongo ya utrai ya kasni papelayo pediang baptisma ayutrai nang pensawa hadis kor jamiru kokon pilamukun bayide janga pideben kanding pideben mare sharum shanen ban penkalang ding yakiweru kibampat dong kane kajinid kane kalang gasur lada pelang kibayi jamu kris Lada pelong di bayi jom mulai upa pinum laban syam aram Henry Pinstang ban mare banyala ban penpriang ya kajingi jom Chris kenapa kajingi jom Chris kan sensyar ya ka perte bagi wa jom ki Jordan jom kene ka perte kin kalan hakama jogi kin kad arliang hakama jogi कि दुरिया बसाओ किन खान आर लिया या बार की जिंगे किन पेट नकमाचुनी कने कलम का बोर जो की क्रिस्तान कने कलम का बोर जो के पहले यो पढ़िया के बपतिस्मा तो इन दुआ है कने की यूकरिस्ट बकुए जिसु पेंसले यंगी इवे सचसिन डाक कने का बोर नंबा निंदुप लाबन पेनकला या का पढ़ते Ko Jesu nisnungo yame nagabenda kasni buram baptisma nikwa ban pens yok jim pens le shushu bangin longi kastan ki bajanai penki im ya mensiam bakuit hapojani bangin longi kun badap dakisap ki pom kiari sams jong mensiam bakuit balongi nonyala balongi non penkia non balongi babe uksui balongi babe ya ka jintum na kene pate
Kenya ro ia utrai Jesus Christ. Chúng ta lại chiến đấu. Amen.